हेलो क्या आपण के कहतुंदी पुरंदर भाई नमस्कार। नमस्कार। ए सुन काली राति रे तोर पुओटिए हेची। भाई तुम सत कहूछ? हाँ शुणु सरकारी डाक्तरखाना वाला पार्लेनी फेरे देले। हाँ। मु सान बहू को बाध्य नर्सिंग होम को नहीं आसिली। हाँ। बहुत गुड़ाए टंका खर्च हो गला रे। हेलो भाई हाँ हाँ टका पैसा बाबद कहीं चिंता करछ कहल? हां मु घरे पहुंचले से सब कथा बुझी देली। तुम केबे आसीबू? मु तो एबे गुड़ाए छुट्टी नहीं आसी, एबे जीवा संभव नहीं भाई। जा भी हो मु 21 दिन निश्चय जाई पहुंची। देख जेमित हो आसीबू। हाँ रही भाई नमस्कार। नमस्कार। पैसा को आसब 100 टंका आ 12 दिन पर ता झील बाहागर एने झील टिकी झियो पई कापा स्वेटर बुणुछु मो पई बुणिमुनी। तोर पूरा स्वेटर अच्छे शीत दिन आसुची ता पई स्वेटर न बुणले से कोन पिंदिबो? नहीं नहीं बहु मु किछि सुनमिनी तू आगे मो पई स्वेटर बुण ता पई पारे बुणी। तू एबे तो सारे बाध्य कलुनी? नहीं नहीं बहु मु बाधा करूनी मु देखुतली तू मते बेसी भल पाउछु ना ताको बेसी भल पाउछु। अच्छा कौन जानिलु? मु ठीक जानी गली बोलो बापा तो मते जमा भल पाउनांती और तू जदी मते भल न पाइबू मु मरि जिबिले बहु। नहीं नहीं मां तू सेमित को सेमित कोनी मां सेमित कोनी नहीं रे तू पर हम बड़ झियो मु तते सबठु बेसी भल पाए। बहु बापा केते बेला आसीबे? तो बापा कथा मन पड़ा बेल को मत भारी भय लगुच। कांदू 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 दी तो तंके सके। तू भूल कहूचु छोट छुआ कांदिले तांका देह टाण हुए। नहीं नहीं बहु तू किते जानू मु जाउची ता पाखर बसी ताको खेलेबी। हो जा आजिकल कदली गुड़ाक एत रेट हो हाथ दे सान बो नेल मा नेल ये बैग टाक घर भीतर रखिद बेसी नुह मा ये 8-9 बाईसा कदली नहीं आसी अल्प के सत्यनारायण पूजाटा सारीदवा से दासिया नना को खबर देजी सी भी संज बेल को आसी पहुंची नाना नाना मु तो मना करथिली एते सब आयोजन काहे करूथिलो के जाने से टोकाटा भलिया तमे भी कहूच सान बो ए झीटाए 21 को सत्यनारायण पूजा कहीं करिवो तमे देखिबो सान बो यही झील दिने ए वंशर ना रखिबो आज तू कहिदेली। नाना तमे सिना एते कथा कहूच हेले तम सान भाई को कथा मने पड़िला बेले को मते मते भारी भय लागुची। तमे से एते सब कथा कहीं भावुच सी आसु कथाटा मुझे बुझाई देबी किंतु मो जानी बारे ताको तमे मिछा कहि किछि ठीक करलोनी। देखो सान बहू मोर सान भाई की बुझेबा दायित्व मोर तमर चिंता करिवार नहीं हैला तुम जाओ। एई तो पुरंदर आसिलानी। नाना नाना मो भीतर को जाउची ताको तमे सब कथा बुझाई सारिबा परे मु जाके ताको आगो को आसीबी मु जाके ताको आगो को आसीबी। तमे कहीं एते भय करछो मु जानि परने मते जेमिति लागुची ये झियो बा कथा सुनिले से मते गोटा चोबे के खाई जेबे। नाना नाना हे आसलेनी मु जाउची नाना मो भीतर को जाउची मो भीतर को जाउची।
ହଁ ଉଠ 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 ଭାଇ ଆମ ପୁଅ କେମିତି ଅଛି ଭଲ হ্যাঁ? ହଁ। আগে যে টোকাটাকে ମୁଁ দেখি আসে এই ভিতরକୁ ଯିବୁ ପଛରେ হ্যাঁ। ଆଗେ ଶୁଣ ଇଆଡେ ସବୁ ସମସ୍ୟା କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ବାଲା ପାରିଲେନି ବା। ହଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସାନ ବୋଉଙ୍କୁ ନର୍ସିଂ ହୋମକୁ ନେଇ ଆସିଲି ଗୋଟାଏ ବଡ ଧରଣର ଅପରେସନ ହେଲା ଟଙ୍କା 30,000 ଲାଗିଲା ମୁଁ କଣ କରିବି କୋଉଠୁ କେମିତି ଏତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡାଏ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବି ମତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖାଗଲାନି ଆମ ଗାଁ ସନେଇ ପୃଷ୍ଟି ତା ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲା ମୁଁ ତାରି ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣିଲି ଆଉ 12 ଦିନ ପରେ ତା ଝିଅ ବାହାଘର ଯେମିତି ହଉ ତାକୁ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଦେବାକୁ ପଡିବ 30,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ କରିଦେଇଛ ଆରେ ଏତେ ଗୁଡାଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି ବୋଲି ତୁ ମୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହଉଛୁ ନା 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 ବିରକ୍ତ କାହିଁକି ହେବି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା তুমি ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ଆମେ ତ ସୁଝି ଦେବାନି ସେଇଆ ତ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆଜି ଭାଇ ପଇସା ହଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ହେରିକା କିଛି ଯୋଗାଡ଼ ହେଇନି ନା କଣ ଦେଖ ଟଙ୍କା ପଇସାର ତ ଅଭାବ ହୁଁ। ତଥାପି ଯେତିକି ପାରିଛି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି ହଁ ହେଲେ ଭାଇ ତା ଜନ୍ମଦିନଟା ନା ଏକଦମ ଧୁମଧାମ ରେ ପାଳନ କରାଯିବ ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ପତର ଆମ ଦୁଆରେ ପଡିବ ମୁଁ ଆଗେ ସେ ଟୋକାଟାକୁ ଦେଖି ଆସେ ଆରେ ମା ଜିତା ଭାଇ ଏ ଜିତାଟା ନା ପୁରା ଗେଲା ଯ ମାନେ ସୁନା ଯ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଭାଇ ଏଥର ଯଦି ପୁଅଟି ହେଇନଥାନ୍ତା ନା এই জিতাটাকে ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଭଲ ପାଇନଥାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମା ଜିତା କହିଲୁ ଆମ କୁନି ପୁଅ ନା କଣ ଦବା ମୋ ଝିଅ ଯୋଉ ନା କହିବ ଆମ କୁନି ପୁଅ ନା ଠିକ ସେୟା ଦିଆଯିବ ମା ଚାଲ ଯିବା ଆମ କୁନି ପୁଅକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସ ଆଚ୍ଛା ପୁରନ୍ଦର ଦେଖ ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଭାଇ ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ ଆରେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ କାହାରିକୁ ପଦୁଟିଏ ମିଛ କଥା କହିନି ଆରେ ଏ କଥାଟା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ କଥାଟା ତୁ ବି ଭଲ ଭାବେ ଭାଇ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କଣ କହିଲି ତମେ ମିଛ କହିଛ ବୋଲି ମୁଁ 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 ତତେ ମିଛ କହିଛି ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତୋର ପୁଅ ନୁହେଁ ରେ ଝିଅଟିଏ ହେଇଛି କଣ କହିଲ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଛି ତାମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ ଆରେ ପରିସ୍ଥିତି ମତେ ବାଧ୍ୟ କଲା ତତେ ଏତେ ବଡ ମିଛ କଥା କହିବାକୁ ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଝିଅ ହବା କଥା ଶୁଣିଲେ ତୁ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତୁ ଆଉ ତୁ ଘରକୁ ଆସିନଥିଲେ ସାନ ବୋଉଟା ମୋର କେତେ ମନ କଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ କହିଲୁ ଏ ପୁରନ୍ଦର ପୁଅ ହବା ଝିଅ ହବା ସେଇଟା ତ କାହା ହାତର କଥା ନୁହଁ ତୁ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେ ତୁ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେ ଏଇଆ ଝିଅଟିଏ ହବା ଆମ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖା ଏଇଆ ବୁଝେଇ ଦେ ଏଇଆ ବୁଝେଇ ଦେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ ଆଉ ସେସବୁ କଥା କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ ମତେ ଖାଲି ଏତିକି କହ ସେ ସନେଇ ପୃଷ୍ଟି ଟଙ୍କାଟା କେମିତି ଦବା ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ରହିଲା ତା ଝିଅ ବାହାଘର ସିଏ ପୁଣି ତା ଝିଅ ବାହାଘର କରିବ ବୋଲି ଜମି ବିକି ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲା ଯେମିତି ହଉ ତା ଟଙ୍କାଟା ତାକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ତମେ 30,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ କରିଦେଇଛ ଆରେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ଝିଅ ହବ ବୋଲି ଆଉ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୋ ସାନ ବୋହୂଟାକୁ ମୁଁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ତମ ସାନ ବୋଉଟା ମରି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା ତମେ ବାପା ମୁଁ କଣ ତମର ଗୋଟେ ବୋଝ ବୋଝ କାଇଁ ପାରବେ ଗୋଟାଇ ନୁହଁ ଦିଟା ଝିଅର ବୋଝ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରଦା ହେଇଗଲା এই কথা ভাবি আগুକୁ চাହିଁଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବିଲକୁଲ ଗୋଳମାଳ ହେଇଯାଉଛି আরে এড়িকি বকটে বকটে ঝিও দিটা তোতে কোউ দিন যৌতুক টঙ্কা দেবাকু পড়িব বলি তুই এবে তু মুন্ড খারাপ কলুনি আরে তাঙ্কু যৌ উপরবালা জন্ম দেইছি সেই তাঙ্ক কথা বুঝিবনি ସନେଇ ପୃଷ୍ଟି କାହିଁ ଜମି ବାଡ଼ି ବିକି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ତାକୁ ସେ ଉପରବାଲା ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଉ ନା
तू जदि एमती अखाड़ुआ कथबार्ता करू मु तते केमिति ମୁଁ ସିଧା କଥା କହୁଛି ଭାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ କହିଦବ ତା ଝିଅ ଦିନ ଧରି ବାପା ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। କଣ ହେଲା ତାର ଝିଅ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ବାପା ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେବି? ତୁମେ ଏ କଥାଟା କହିବ? ନା ନା ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି। ନା তুমি মতে ঘর বাহার করে দিও ମୋ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼, বাহার করে দিও ମୋ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼, বাহার করে দিও ମୋ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼। ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅର ମା ହେଇଛୁ ଏଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତ ତଣ୍ଟିଟାକୁ ଚିପି ଶେଷ କର। ঝিওর মা হইছি এইটা কোন মোর দোষ? ଆଉ କଣ ମୋ ଦୋଷ? তুমি যা কইব মু রখিবি, যা কইব মু মানিবি, হেলে তুমি তুমি মতে ঘর বাহার করে দিও। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ରଖିବି, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମାନିବି। ଯା ସେ ଛୁଆଟା ତଣ୍ଟିରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ତାକୁ ମାରିଦେ। ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ ଏ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ରକ୍ତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ମୁଁ ପୁରା ଯାହା କହିବି ତା କରିବି, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତା ମାନିବୁ। ଯା ସେ ଛୁଆଟା ତଣ୍ଟିରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ତାକୁ ମାରିଦେ। ଯା ମାରିଦବୁ, ଯା ମାରିଦବୁ, ଯା। ମୋ ମା ହିଁ ଛୁଆଟାର ତଣ୍ଟି ଦେବେ ମାରିଦେବେ ଏ କଥା ତମେ ମତେ କହୁଛ କେମିତି? ଯଦି ଯଦି ସେ ଛୁଆଟା ତମର ବୋଝ ହଉଛି ତମେ ଯା ତା ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ତମେ ମତେ କାହିଁ କହୁଛ? ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯିବି ସେ ଛୁଆଟା ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବି। ମାରିଦେବି। ତୁ ସତରେ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ମାରିଦବୁ? ହଁ ସତରେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି। ସେ ଛୁଆଟାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ତମ ହାତ ଯିବ? ହାତ ଯିବ କି ନାହିଁ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ଦେଖ ବାପା ଆମ କୁଞ୍ଜକୁ ତ ମାରନା ବାପା, ଆମ କୁଞ୍ଜକୁ ତ ମାରନା। ବାପା ବଡ ବାପା କହୁଥିଲେ କାମ ଅବିକଳ ତମ ମୋ ଭଳି ଆଇଛି, ତାକୁ ମାରନା ବାପା, ତାକୁ ମାରନା ବାପା। ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି, ପତି ପତି ମାରିଦୁ। ଆଗେ ତାକୁ ମାରିଥାନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ତତେ ମାରିଥାନ୍ତି। ତୁ କହୁଛୁ ମାନେ ଆଗେ ତତେ ମାରି ମାରିଦେବି। ନନା ଦେଖିଲେ ମଝିରେ ଗୋଡ଼ ଉଠ ତମେ ଆଗ ଉଠ। କା ଏ ମା ଏ ମୁଁ रंधर तो जिता को मारे दल ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଲ। ତମେ ଚିତା କୁ ମାରିଦେଲ। ତମେ ଚିତାକୁ ମାରିଦେଲ। ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଲ। ପୋଲିସ ଆସିବ? ମତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ? ନା 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 ଯେମିତି ହଉ ମତେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। गाँव वाला के कुआड़ो छ? अरे दौड़िया छ ए गाँव वाला दौड़िया छ। पुरंदर ता झियो जितार तंती चिपी पटे चुप करो ना, पटे चुप करो, पटे चुप करो। ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି ନନା, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି। ତମେ ଏମିତି ପାଟି କଲେ କଥାଟା ବାହାର ଲୋକ ଜାଣିବେ। କଥାଟା ବାହାର ଲୋକ ଜାଣିଲେ ପୁଲିସ ଜାଣିବ ତମ ସାନ ଭାଇକୁ
अरेस्ट करी थाना करे से मत जीवन को मारी देला तुम्हें कहो मु चुप रही मो नागे थाना को जीवी मो सेटा को पुलिस रे देबी जाऊ जी थाना को नन्ना जी मरी जाइए मु ता माँ मु कहीं मना करुची से कथा कौन तुम किसी बुझी पार नन्ना तुम एमती पार्टी कले कथाटा बाहर को जीव कथाटा बाहर को गले लोक जानिले पुलिस जान तुम सान भाई को अरेस्ट करी थाना को नहीं जीव ताको चाकरी चली जीव ताको चाकरी चली गले ए घर केमिति चलबो ना हमें खाइबा कोन से कोने छोटा बंचिबो केमिति बंचिबो तुमने कहो चुप रही बछड़ा अन्य किसी उपाय नहीं ना अन्य किसी उपाय नहीं किसी तुम्हें ठीक कह सानो मते चुप रहिबा को ही पड़िबो अबे हे पुरंदर अबे को दिन যৌতুক দବାକୁ पड़िबो बोली तू झीटार तंटी चिपी मारी देलु अबे मारी देलु तो झीटा Ha 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 ha!